Jamani wa budu mai mbale huya banji babala wa Yesu enyona wa budu enyesha tonjili kwela ndio ngombe wako ai wate ngulule sai wate baba sai wate mwili sai wate wewe sai wate ngulule sai wate baba Akwile pa msalaba kwa ajili wivu, akwile pa msalaba kwa ajili yetongelyo. O Yesu awanza mama aigole shogotongogo. O Yesu awanza baba aigole wivu, akwile pa msalaba kwa ajili yetongelyo. O Yesu wanza mama aiga uyokoshe isiku yasanyono aliyeko Yesu au wanzo Yesu mama aiga uyokoshe akwile pa msalaba kwa ajili yetongelyo, akwile pa msalaba kwa ajili wivogo. Olya baholo bawe etongelyo enya omalila olobonde osagile omwene. O Yesu wanza mama aiga uyokoshe. O Yesu wanza baba aiga uyokoshe enya omalila bana baobonde enya omalila olobonde. O Yesu wanza aiga uyokoshe mama we ai sai wate ngulule sai wate awe sai wate baba sai wate ngulule sai wate mwili numonga siwe sai wate awe numonga siwe mwili sai wate ngulule sai wate baba sai wate awe sai wate mwili mbombo jao mwili sai wate awe Yesu baba aiga uyokoshe awanzo Yesu mama aiga uyokoshe siku yasanyono awanzo Yesu aigole shukutunga awanzo Yesu baba aigole shujambazi awanzo Yesu mama aiga uyokoshe enya olobanyile enya jilani kwa utumba usagile umwene. O Yesu wanza aiga uyokoshe enya usagile umwene. O Yesu wanza mama, o Yesu wanza baba aiga uyokoshe isiku vya sanyono. O Yesu aliyepa sanyono, Yesu alima aliyepa awanzo Yesu aigo yokoshe mama aigo yokoshe baba. O Yesu yepa sai wate ngulule sai wate awe sai wate baba sai wate ngulule sai wate mwili numonga siwe sai wate awe numonga siwe mwili sai wate ngulule sai wate baba sai wate baba mwini mbombo jao mwini sai wate awe
baba